Kani gade ka Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Wei naik nong yalam jongka Bharatiya Janata Party, ubolong ru Menteri ke Sarkar Pedang, Alphonse Kanan Thanam, rengkat unong aiktian jongani keseng unalin koli. Lasai kasni ke arpun retorek mentau benai risau, kinsawan sekani ke jela, ban yakendo ikipat ba jongka suara constituency. Yau Alphonse Kanan Thanam, lapan kamti kumu wei naik nong yalam ke BJP, uban kami yak election hakani ke jela Meghalaya. Komta nak kaliang UMLA barem jangka suara constituency ubalapan tiket banyakon nak BJP hak election MLA ke Bansalong House number 1 Arja Katpra. Dr. PW Khongji ulaweri kipai ba banwan sekani ke Jelang ke Bansalong Hamadan Marai Kapon. Haba phai pat sekani Jelang jangka BJP East Council District ke Balalong Hnin hi ke Janmian. Haba kran bat ke Pati CCTV hadien ke Jelang Secretary ke BJP East Council District uba ban kentiu borlang simle. Ulai thu ba kani ke Jelang Hnin ke Janmian kalong ban penpau ke jing sngau persya bat sngau diau ke jing ya lenti kinong ilam ke BJP Nadalhi bat napo ke jela ro komjo namar kim syam lapan tep ya kinong ilam ke BJP seorang mandal halor kani ke jing penben ban pelong ke Jelang hapo seorang. Nalar kani ulo angru ba wat ala thongi ki ban pen ya ki kam ki jam hapo ke East Council District. Henry habaki wan cakani ke jaka kim syam la buram ni kim syam la kenjok tien ni wat ban pha ban bet ru ya kani ke Jelang. Kat bau presiden ke BJP seorang mandal pan uba pilar nongklau ulai thu ba ke Jelang pat ba lani karali hak apun retrik mentau benai ka ban long hak snong marai ka phan seorang kadai ke balapan bet hi tang dau Dr. PW Khongji bat halor kata ke jingwan ki he ke BJP Nadalhi na kaliang ke BJP seorang mandal kamdan kanu ke jing tep lani ke jing ptha ya kinong ilam ba khlie jong ke BJP Meghalaya State Union bakan dan kum kata ke Jelang. Rai bu dah kawin rai. Habai day bat kajing yad lat jong kinong ilam ba halor ke jongi ba ikshem la khot la ne ikshem la don kata ke jingi penbet lupa. Habai day bat kajing tumu ke jongki ban hiar hapo sora hakal ribtrek hang ne benai. Jingi top nda kata ke jing sneu dia mensim kum sebentar manaliang kilo yalam bahlor jongi wat hadin bakila pen aibor ya mandal ban pentelun ya ketika mandal sora bat kunjuru hadin bakila pen khamti yangi ban pet ya ketika district committee nrai wat hadin bakila aibor yangi ban pet ya kenika tekini ya kenika district bat kat kumya ka mandal ru nrai abakiwan pedeh ketika jaka ki kimshimla burom dan kimshimla kenjuk tin dan wat ban hak ban organize ya ketika jing lang ro kenaliang jongi ka district lengkap bat ke mandal ni penpau ya ke jing persya jor bat kumjuk ru ni penpau ke jing skursi halur ke jing lag bat ke jing klem la buram ke kinong yalam ke jongi jadi kerpat ya ki patba jong kene ka jong te ke dong kathan ba kim dei ban don genu ka jing sngo atatin ni jing sngo dia ngi nyai trei hi ban pen klan la ban ta parti umdai bangi persya ikane bangi don kata jing persya parti ngi nyai trei ban pen klan ka parti bat bangi kerpat lu kinong yalam ki jongi ba nang ni sakmat kide ban manra kan ke jing trei ba jam kan do mandal do board committee mat hadu ki board district committee ban ka state kunjuk ngisa akan ngo ngisa akan umdum di kumba kapau kolong ba Jakarta ke Jelang dah bangla tua jembut kadi tang ke Jelang kepala lum simet dai tai Dr. Khongji lesi kala bande na ke jingajan ke jingede yui lesi kamde ka kampati ru na ka jumlah berbatai tindai tang gawe ke bang kwa pana jing sai pe ba kolong ba ke Jelang ke balong ka apun tarik kadi ke Jelang ke ba na kalian ke parti kum kamanda ngibra kan ru ka jing tip ba kamdan kan ke jing penbait an ke jingalap yo we ke pe ba snong yo ka sola ko sisi jungi bat kumba kalong mentang asing ban penpau pi ba na kaliang jongga banda jongga BJP sura mandal haka jingalang ka banglalong haka santorik ubna basipo laka we ka jingmut haka ba baro ki pulngbut komiti ba kinyuli kadon ngila de prinkrel pa ban propose ya ka kerteng jong ba bante lang sing rumdong banlong kertong jong ka BJP hoy na kaliang jongga parti ka pat ay kanong ka form ani ka instruction in written Henry kum ki nong tre jongga parti haka ba bante tre dekan kat ba ka parti ngila long ba penkre ban ngila yoru ya ka jing sania ba ka jing kesan na ki babun ki pai ba jong ka constituency jongi bat ni kermens kamru ba ki nongilam ki bahalo da ka pati kin pedang ya kani kat kum kelenti ba ka de ban ya
nak ke parti ke jong.